Na humanitarnim koncertu za Natašu Gajdoš, котра у транспортнім міщестю Барспо-Калічена участвували культурно-митніцьке друштво «Завичайно Врело», куд жатва, куд Вельке колозу з Нового Саду, віронаучні дзеці Римо-католіцької церкви Шицькі святи і члени Коцурської євангельської церкви. Kiedy postoji, od kada je registrovane kulturno-metničke društvo, okrem na naših festivalov, okrem do Švecaca pojdeme, vše še odvolujeme na humanitarni koncerti, da raz nas volaju, da raz še ponukame. Teraz počnem še robi o kocurskim djevčecu, ktoré stracelo nažal ekstremiteti. Mi folklorci chceli ukazati na bini, že možu i invalidi tancovac. Evo, napríklad, jak ja zo telo rokami i zo Skrivajlo vyšol z njima osobnje še otancovac i ukazati i po familiji i tomu djevčecu, ktoromu pomáhame i šitskim drugim invalidom, že može tancovac, može rozvešeljic, zabavic i tedy keći invalid. Každому bym sovjetoval, že by pomohnul, okrem djecom i mladim, i apelujem na vožačov, že by nekonzumovali alkohol i že by merkovali jak voža. Na humanitarnim koncertu nazberane vkupno 51.340 dinari. Jej dost penježi idu za lik i budze ona izdobanje i raz doktore od dobra, ali od tih penježog co še nazbera, to pojde vecka vecera, že bi še ona friše oporavela. 8. maja Nataša Gajdoš odputuje na kontrolu do špitalju u Novim Sadze, a očekuje še, že od Askeljomešaci dostanje i protezu.